Ini pai pendengar si Filipina long besar, la slam bandai ni, la jen kanu benai, la dak sih naik tam, arnai yang kita sa ke Filipina. Ini pai pendengar mentah lagi ni Jamir ke Filipina long besar. Filipina kalau nong ke besar, ke dekat ke beningkong, hadu dekat ke besar. Tong at puli dekat ke beningkong kong kumni. Namar kata ko para bangit be jonga. But ya gibalakin mau hir nak ha. Kadono jom pastor mo. Ba wong bat balakin mau hir. Ka jikmen ba ka pansnyat jonga. Kumta to yang scam how try ko have be jonga. Nga kerpat ya ke Yudia, ban kerpat ya ke Suntuki, banyalong ke Ju ke Jimut Haudra. Oh, nga kerpat di Meru, ko para bangit baikit lingkor lem besmur, to menyerap ikini ki kentay, ini ki kentay ki bayadai apa bayi mani, apa balang ke Yudia ke Suntuki. Naba ki laya trilam bak ngah ke gospel, bat uklemen ru. But ki para biya trailam jonga ki baya kerteng joki ki don ha ke kitab ke jingim so kemen mo boleh berpedi mingi wada baya serut bro ke beneng mo ke beneng galong lagi bentar jogi boleh syumwen no ingi nak kitab ke jingim sisian bu kris bela pedi mingi to pinja kemen no how try hala ke sngi ti ngong pat to iya kemen ke subjek ke jonga ha ke janmit kadai kepadaan kejingadai bakat subjek kebangan sudah berkeren mencium tayo nak Filipina no balai dekat ke baar po dekat ke baar way tambang ai dak way pat ke subjek akan dijanmit kenang berfikir mau apil nak sieng ke subjek kebangan keren hab deng jongfi akwa ong shua ke tien nong way ada ketang asong hak kasih ke subjek kadi as citizens of heaven how are we to live in the church target subjek kum kita kinong song jong kebeneng kum no mangi ngidei banim ha kabalang as citizenship of heaven how are we to live in the church kum no ngingin im ha kabalang and I like ni kimat akan digupor kamat kebening ko a call to steadfastness kajing khot sha kajing im bayai ne skam a call to steadfastness, verse 1. And verse 2 to verse 3. A call to unity and cooperation in the church. Kajing khot sa kajing long kaway, but kajing etren kan hagabalan, verse 1 to verse 3. And lastly, verse 4, magabagkado kadakot kabasaw, a call for joy in the Lord. Kajing khot banle kemen how try kadakot kabasa. Tung ini page wa kadakot ka point ka beningkong a call to steadfastness. Kajing khot sya kajing imbayay ni eskel. Tung ini page kadakot ka beningkong. Namar kata. Kadigintiin nama kata. Kadigintiin ka bawpol upin kot ya kajing kren. Yang kita khot kita bersedia. Ni tip dia kata, mau kita orang kepareng a term of conclusion. Kedai kekentin ke batai, bumbung lapin kut, yang kejingkren kita bersedia. Kendian ini pergi kemudian iu kita khot ke baat po, bagai khot ke baat way. Ha, kalau nong kebalah, wong gumni. Namar kata, upin kut yang kejingkren, kabungkren, nadu ke khot ke bakat ar, hadu ke khot ke bakat kendai. Ustang yang kesaksian ke bersama orang kumne dekat kebangat ko. Namar kata ke jinglong tresnong jongi kalong ke beneng kong. Nang tarung i ap kmi lenti yo nong penim ke ar uji sukres ubau tra. Arwe uban tau doma ya ke met ke jinglong rangli jongi ke balai ya ke pelong ya ke sidur bat ke met ke burom joku ke besar. Kabagong kata kajing pentrai da kabak ularu wat bat pendem ya ki baro halade
Haka nong rim jong ka dekot ka ba arpo ba ka arpo way. Haka nong ka besau ka dekot ka beningkong uang biang namar kata. Haka nong rim jong kita gijing kisya jong ka dekot ka ba arpo way. Ukwa ban kentu yi ki bangen. Hadu ka dekot ka beningkong, hadu ka dekot ka ba kendai ka ba insepen. Uang bumni dekot ka beningkong. Nama kata ko para bangek ba iye jonga. Kacimlong jong pastor sisya. Balong pastor kamot demet iye di ke bagai. Iye di ke bagai. Abang iye di ke bagai kamot ngimde bang iye kendo si sin si snap. Baro si deo. Dia kendo dia selok. Teng-teng abang yai. Saitlah syak sempat ruk teng-teng. Kumba bom ime yangi habang iya lai de dia. Habang ime ye yangi habang i ler ronar sa bom lam sa bom. Ngi syak sempat ai mei pai. Syak hikai no ter ban pen bahai ka teng jungi. Bau pon u ye ki bange. Baga jing ye ka jungu kawan ra rengkan-rengkan ya ke. Ya ka jing ai men sim. Kawan ra rengkan-rengkan ya ka jing sneng ka jing sempat. Wan ra teng teng ru ringkat ya kai ye ka jikai pantai ye ka jigim ki bangai haka lenti ka jong utrai snap ngel puli biang mo kuno ko para bangai ba iye jonga bat ye ki ba lakin mau her upol puniang ye ka balang ko Filipi Pilang pulih kita hakam dia puasa dengan makan rib bangun play pedim ya ke Lydia macam ke ying ke jongu ying ke jongkan yau jailor macam ying ke jongu ringkat macam tu kena semla ke yo ya ke jingkia balik ke balang apa Europe ke Beningkong lapenian but udah ikan mensim ya ke balang baru undang ringkat pergi ya ke pon butuh ya city uang no nakin mau hir nak ke bentar jongfi Bagian ini kecing mau ke jauh, bagian ini kecing ke jauh ye kibangen, hagal nom ke besar berkau ke beningkong, kawan ringkat ban kata kecing aimen si, bagian kecing aimen si bang ni wong kumno, kumta tu yang scam, how try ko help but iye jonga, underline ke Bible jong fi kakentin yang scam, kakentin yang scam. Stand firm, like a Bible parang, ngan sepuli kaum kumni. Therefore, my beloved brethren, whom I long to see, my joy and crown, in this way, stand firm in the Lord, my beloved. Yang scam how try, ko help ba iye jongan. Kani kentin yang scam, kani kentin parang stand firm, kawan na kentin Greek steko. Steko, kamun, perseverance. Kapamun yaisa yaile amthok kata ka jingmut jungka yaile yaine amthok kadal sa kawai pa kakintin steko kamudro persist hakakitin kasi kamuno amduki upolong kuno iki bangen yaine yaile amthok amduki kita harga jemut habuang kemno to yang scam how try bali wong yang scam how try namar ha kada khat da bakhat pra bakhat khandai ha kal nong da balai don kita kinuksa ka besnio ki berung ngapo jang ka balang kinong hikai babakala to ngan puli kada khat da bakhat pra bakhat khandai na kal nong da balai namar sibun kijai sibun ndai khatiat mo chapang ki ba ngaji thu habi Bakop taru ngaya tu dah kabang yam ke. Bagi long kinong siun jong kading fnau Chris. Don kini kinong siun jong kading fnau Chris. Kiberung sa kabalang. Day tangba. Kitu no ya ka bor sa kading fna. Ki penyador ya ka bor sa kadingai ayu play how Chris. Henry kiban penyap ru ya ki mensim ki bakodo. Kiban pen sakmai ki bangen. Na ka jikai jang gospel ga pedim yeki ha da khol ka bakhat pra ka bala man penyap wat yeki mensim ki bakodo don gini ki evil examples ki nong hikai baba mdai tamba ka khubor ka jong ki kalong kai persya ye ka gospel jong Jesus Christ
Kajingim ke jong kiru. Kami deh kum ke gospel jong Yesus. Baik kita kau kakandai. Ngile baik hakat tayo kamla dia. Kiba ka bakut jong ki kalong ke jingjon. Kiba ublay jong ki long ke kpo. Ba ka burong jong ki long ke jingle ran jong ki. Kiba mut prai ki eru kiba ha ke kendo. Namar don gini kinong syud ke gospel para bangin. Don gini kiba em ke tong ke gospel, kiba em ke tong ke tin ke jong ublay. Kiba lapan pen sakma kiba ngeng. Kiba lapan nyalami kiba ngeng sik ngek ke bakla. Kaba persyaya ketiin ke jong boleh. Upol komu pastor uba iye ikide ke bangai. Haba udan hayi bendi uken mau heher ye ki. Bukan mau ikide ke nong syur ki berung support je ke balang. Kiban bam ni ki bangai. Kiban pensa kemai ki bangai. Kiban peniap ki bangai nang ba ke jing sekri ke kubor ke jing em ke jing ki. Uang kemno to yen scam how try. Yen scam how try. Balai uang yen scam. Balai uang Amduki subang hakitin kasih. How to? Nama boleh. Begini kinoy kay babakla. Kila ban pensoy ya ki bangit. Da kenuksa bersniu ke jongki ban lengba ki jengikay babakla ki jongki. Bahkan ni kan nomorem wapun no yang scam. Kepor mengelik kulit teologi di Mumbai. Hagapor ba imei jongai liwan hapo po Guwahati railway station. Siwa bangan syong haka train yang ai yang scam hadu pada pendep ya ke jing puli. Balik. Namal hapnek jong ke jing puli tiap bahasa bon ke jing pensyon. Sadar ke jing ken mau ying ko wan ying no. Teng teng kampang kabam ni ken mau kabam sarwa ying ko wan phai no. Ken mau ki peralok. Kan mau ni bahing ke bahasa pacibun ke cikan mau haba cingai ni. Bani mai la sutu lupa ye kita ki baro. Badai kata kan dia kokon to yang scam hadu ke bekut jong kacing puli. Para peng jong ki asnem raisnem tam jong kacing puli ke jonga ki cingile ki babon. Kelat sai menyi jong apa peng jong kacing puli ba i bha yang na. Kau badan antep i rum yo wan antep nama cingai hab supun yayin kadang kacing padon ke bakrau. Mama pandai paying no, kan mau ke cingong jing mei. Ko khon tu yang scam hadu ke bekot. Bagini ke cingkan mau ke jamai ke cingong jing mei yang na ke pong yang na. Bangan yang scam pada pedang ke cing tenju bobo na ke cing pule ke jong. Ke juru ha ke cingen. Ke juru ha ke cingen ki cingele di bobon. Ke eryong ke bobon. Ke umsau ke bobon. Bahkan ini ke bentah ke Filipina ke besar, kidai kini kinong ikai babakla, kiba rung segabalan, kiba wan kom ke ongsao po segabalan, kiba la persen kumno banyelang bakla, kiba ngai babet penjot ya ke mensim ke jongki. Bahkan ini kan orang mau kumno po, so yang scam hai, ha u tra, satu nanda. Yang scam how try yang scam lagi haka bawa ke gospel ke penin yang scam lagi ke bawa Kristus long yang scam haka tin ke jombo upol pilih benga saya benin kongkoren ro haka nongrim ke bawa Kristus ulale na gabenta jongi uang haka benin kongkoren katsan sang bubra ke bangade penkren hagi tegi teo ulale bong kumno ke digebengen singap ba uang ke juga kentin Nabah ta. Akan orang ke ibu Kris ulale na gabenta jungi, usale na gabenta jungi. Nabah ta. Ko para bangit bagi jonga. Tolong pi kibayai ne scam. Amen. Yai ne scam. Yai ne scam ke gospel ko penem ye fi. Yai ne scam kum ki trashnom jonga penem. Yai ne scam naman daw Kris tuan on sa pagkala. Yakamet ke babot jongi sekamet ke badan borong. Yang scam ki kular ki bakrau na gabenta jongi. Kapan sengat ke bakrau na gabenta jongi. Para mangit bagi jonga tiap bahaya ni kejenin. Wanye wan yang bujli ya kani ke perthai ke batang sipor. Bat ya kata ke bainong ke bansawan ke bangin siap priang kugi khun ke jomo belai hau Jesus Christ. Pai ke dekat ke baar huai kum nu wong.
Uban how thamai ya ka met ka jinglong rangli ka jungi. Ya ka pelong ka sidur bat ka met ka borom ka jamu. Usa consumate ya ka sanctification bat ya ka glorification. Usa pingkalador ni sa kadur ka jamu bat ka met ka badon borom kum balong mau. Balik ni ka nure bong no iyeng ka balik. Namar ke jika ibu bakal akan tulot ya kini kijing kerku baro pat kijing kulan. Day namar terkadang maong biang sisi. Kijing kinwan, kijing yale kinwan, kijing penshoy kinwan, kijing pentame kinwan. Henry P kin mau yang gospel kum nomu Chris ulah silspa ya fi naga benta om tangi kini bertai ke bersipor Henry ulah silspa ya fi si kibam cekot. But si buon kijing kular on the one but sahabat ini kibaun pendek naga benta ke kerden kajam. Kumta no po. Banyak kon percaya gini ginon kay bakal awak kuno. Upen kan mau ke balang banyak scam haga bor ke gospel haga ke bu Kristulang haga ketiin ke jemu haga kikular ki mau Kristular naga benta ke balang. Kita ini ke benengko. Ke